Lakhipur online puthok saba Jun gi tang kun taruk Sagori sen nimit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahan bada maroi Pao. Manipuri oja singi mitei mayek ki training program aila kandida su hodokre. CBSE na class 10 ki board exam chahida anirak pangthok dauri. Sanakya Rajkumar Kamaljit laikidaba ki chahi kunithoi subanonga kumon pangthokre. Dharti Aba Abhiyan campaign Jiribam da makha chathari. Axiom for mission mai pakna thagat kre. Bharat ki Subhanshu Shukla ngasi nungtilda International Space Station da thunglagani. Amasung ahanba 6A side football tournament ngarangdagi Uchathol Pioneer Club Jiribam gi sanabungda hodokre. Haujik mapungoiba pau tabirase. Miyoiba Khunaida drug na piriba achouba saithengi matangda miyamda khanganba amasung masibu muthananaba malemgi oina honnaminabagi pandamda ngasi Jungi tang 13 Malem sinba thungna International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking numidasi paksana pangtoknare. United Nations Office on Drugs and Crime UNODC na mangjil thaduna chathariba numidasigi handaki chahi lisinganiga kunmanga gi theme Breaking Barriers, Prevention, Treatment and Recovery for All haibasini. Stay informed with Lakhipuronline. Numit mangana chupna pangthokadaba Manipuri oja singi mitei mayek ki training program lala haila kandidasu Jun gi tang 13 da Sefalika Roy Adarsa Vidyapita hodokre. Hodokpagi thoramda haila candidate ki principal Yusuf Ali Sheikh na chief guest Hobam Manisana President Manipuri Sahitya Parisara Sam haila kandina President Konsam Robindro Secretary Manipuri Sahitya Parisara Sam na guest of honor oina sarukjaki. Thoramgi horakpada Mithunglen Singda Lengyan huktuna ikai khumna board ki Nongthombam Bishojit President Milal haila kandi branch na taramnokpagi warol amadi wahodok piki. Resource person oina H Nirendra P Hemanta T.A. Sanjoy, Miss Archana Amadi, N. Sunita Noibiki. Nini Chanba Numit ki resource person oina Thangjam Projen Amadi, H. Nirendra Noibiki. Thoramasi died Hailakandagi Makhada, Manipuri Sahitya Parisara Samgi Mateng na pangthokpani haire. Kasar Jila ki Inspector of Schools amasung DEO Kasar G Harijan na thokpa notice amagi matungina Jila asige elementary, secondary amasung higher secondary school singda July ki tang 3 tagina July ki tang 13 pauba summer vacation lauthokre. Notice asida makhata na phongdokli matudi academic calendar gi matungina lairamba July ki tang 1 dagina manga paubagi numit mangani gi suti adu chahi asigi puja gi suti da oina hapchingani haire. Central Board of Secondary Education CBSE na angang singi awaba hantahanba amadi makoigi performance hengatanbagi pandamda achouba khongthang ama lokotkre. Masigi matungina mathangi chahi 2016 gi hauraga class 10 gi board exam sing sahida anirak chathanaba board na janakre. Anoba niyom asigi matungina ahanba exam February thada pangthokani amasung result April da lauthokani. Ahanbagi exam asi compulsory oigani aduga anisuba exam asina May thada pangthokani amasung masi optional oigani. Masina mahiroi singda amuka hana exam thaduna hena phaba score lobagi khudong saba adu pigadauri aduga school gi internal assessment asi chahida amukhak ta pangthokani. Khongthang asi National Education Policy 2020 ki pandam singa chunana angang singi haksel amasung apunbagi oiba assessment phanganbani haire. Tripuragi ahanba Meitei MLA Sanakya Rajkumar Kamaljit Singhana laikidabagi chahi kunithoi subanonga kumon Jungi tang 13 Marup Pauchegi Agartala Sangai da pangthokre. Sri Sri Radha Madhav ki Pradhan Purohit Sija Gurumayum Abhijit Bhattacharjina Thorammapu oiraga President Member oina Kabi N. Niranjan Datta Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi Advisor Wangkhem Biramangol amasung ICA gi Joint Director oiramba L. Kumar sarukjaki.
थौरमगी मैरा चुखतुना मिनिट अनि तुमिन लेप्तुना लैखिद्रबगी मफमदा इकाई खुमनखि मतुंगदा मरुप पाउचेगी एडिटर आर के तरुणजिना वेलकम एड्रेस पिखि तखेनगी मैतै पुवारीबु मसक थोकना सक्ताकपदा अचौबा थौदांग लौबिरंबा लैखिद्रबा सनख्याना खुनाय असिगी दमक तौबिरंबा थबक थौरम कयागी मरमदा मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा की प्रेसिडेंट एल बिरमंगोल एडवाइजर डब्ल्यू बिरमंगोल मणिपुरी लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम की सेक्रेटरी खुशनाम मंगोल कवि एन निरंजन एल कुमार साहित्य परिषद की जनरल सेक्रेटरी थौदाम नील कुमार लमयानबगी सेक्रेटरी खेत्रीमई माधवी एल मीना अमसुंग प्रधान पुरोहित अभिजीत भट्टाचार्यना निमित असिगा मरी लेनना वांगांखि थौरम असिगा मरी लेनना सानख्या कमलजीत पु सैथारदुना कवि निपाना सैरेंग पाथोखि हाइना अगरतलादगी फंगबा पाव सिना हाइरे अदुमई लिसिंग अमगा चमापन हुमुतरा मंगागी जून की तांग कुनमंगादा नेशनल इमरजेंसी थमजिंदुना भारत की संविधान बु खुंगाव नकिबगी निमित अदुबु निंगसिंगदुना लेबाक सिनबा थुंगना ngarang संविधान हत्या दिवस पांगथोखिबगुमना जिरीबाम दसु डीसी कृष्ण कुमार की लिचिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबाम की कॉन्फ्रेंस हॉलदा निमित असि पांगथोखरे हाइरिबा थोरम असिदा तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट कयागी ऑफिशियल सिंग अमसुंग स्टाफ सिंगना सरुक जाखि हाइरि नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमिटी की मतुंगिना थोरम असि तांकक अहुम थोकना पांगथोकनी हाइरि धरती आबा अभियान कैंपेन बोरोबेग्रा सब डिवीजन की मनुंग चन्न लेबा सुतो बेग्रादा जुनगी तरा तरुकता अदुगा जुनगी तरा तरेतना भूटान खालदा अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोखरबगी मतुंगदा ngarang मखाताना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग मखादा सुतो बेग्रा कुंदा कैंपेन असि पांगथोखरे लागलिबा जुनगी तांग कुनिपांदा जारोल पोकपीदा पांगथोकनबा लेबनखरे हाइरि केंद्र की ट्राइबल अफेयर्स लोइसन की मखादा पांगथोकपा कैंपेन असिना लैंगा की तोंगान तोंगानबा स्कीम सिंग खुंजा सिंगदा यौहनबनी भारत की स्पेस प्रोग्राम की दमकता पुवारी ओइरबा खुंगसत अमदा इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट अमसुंग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला एक्जियम-4 मिशन दा सरुक यादुना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तमना खुंगसानखरे मसिना सही निफु माथोय की मतुंगदा भारतना मियोइबना स्पेस दा चटपगी थौरम अमुक हना हौदोकपा ngamखरे मिशन सिंगरांग जुनगी तांग कुनमंगा भारत की मतमदा नुमित युंग मतुंग पुंग 12 के मिनिट अमताबा मतमदा फ्लोरिडा की नासा की केनेडी स्पेस सेंटर दगी थागटखे मसिगा लोइनना विंग कमांडर राकेश शर्मा ना लिसिंग मगा चमापन मरफु मरी द सेम की बार रिकॉर्ड की मतुंगदा शुक्लाना स्पेस दा चटपा अनिसुबा भारत मचा ओइरे अदुगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दा खोंगदाबा इहान हनबा भारत की एस्ट्रोनॉट ओइरे मिशन असी ngasi भारत की मतमदा नुंथिल की पुंग मरी मखाई ताबा मतमदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दा थुंगलगनी बनबा याय सुभांशु शुक्ला लिसिंग मगा चमापन मरफु मंगागे अक्टूबर की तरादा उत्तर प्रदेश की लखनऊ द पोखी महाकी नुपी डॉक्टर कामना मिश्रा यागी डॉक्टर ने मागी स्कूलमेट ने मसानुपा चही मरी सूरे मपाबुंग शंभु दयाल शुक्ला रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर ने ममागी मिंगना आशा शुक्ला कवि मचिन मना अहुम ने मथक्ता मची अनि लेरी सुभांशु शुक्ला मिग 29 जगवार हॉक दोनियर न चिंबा एयरक्राफ्ट सिंगदा पुंग लिसिंग अनि हेना पाइबगी एक्सपीरियंस लेरबा इंडियन एयरफोर्स की पायलट ने लिसिंग अनि गतरुक की जून थादा इंडियन एयरफोर्स की फाइटर विंग द कमीशन तौकीबा शुक्ला इसरो न लिसिंग अनि गतरामा पंदा एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के तमक खलखी बनी खोंगसदा सिदा शुक्ला गलोनना मखोय मरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दा निमितरा मरी ने लेगनी हाइरे 7 6 5 4 3 2 1 ignition and lift नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हरियाणा की रोहतक तपांगथोक की बात सही तरह मखागी तरुक सुबा
National Junior Boxing Championship ta Assam na bronze medal mari lorkre ngarang loisingkiba championship aduda Assam gi oina Monica Dole na kilogram nifu mari dagina nifu taruk phawbagi kanglupta Nomita Singhana kilogram jangkai nithoi dagi jangkai taruk phawbagi kanglupta aduga Dhanti Saikia na kilogram humpu dagi na humpu humdoi phawbagi kanglupta aduga Jayashree Dekana kilogram humbutra manga dagi na marfutara phawbagi kanglupta bronze medal amamam phanglakpani haina Assam Boxing Association gi General Secretary Hemant Kumar Kalita gi paw amata hairi Uchathol Pioneer Club Jiribam na sinduna ahanba 6A side football tournament lesingani ka kunmanga Uchathol Pioneer Club ki sanabungda team tara taruk na saruk jaduna arang tagi sanaba hokre opening match ta Kasimpur FC na UPC Ebu goal ani amada thoiki ani suba match na Oriental Club na YSC bu goal tara amada maithian ki match sing asi Aziz Haider KS Nilkamal amadi M Basan na conduct tobiki tournament asigi ngasi ahanba match nungtil pungani makai taba matamda UPC B ga MSUC ga ani suba match pung ahunga minute kunda YLC ga CRYDA ga ahum suba match na nungtil ki pung mari ga minute tara mangada LEC ga Young Star FC ga sanagani Haudokpagi Thoromda K.H. Janaki Devi ex Zila Parishad Jiribam M. Premchandra President Uchathol Pioneer Club Jiribam S. Maniton Vice President All Jiribam Sports Association N. Buddhachandra Social Activist T. Rameswar O.C. Jiribam Police L. Somarendra ex Pradhan Hilgard Jipina Mathang Sitna Chief Guest President Guest of Honor Oina Dais Tapamki Khomjinba Pao Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba healthcare pharmacy da makhal makha ana layengi damak maming leiraba doctor ke ana layeng gadori arthritis paralysis diabetes prostate ki problem kidney da nung leiba amadi liver chauthokpana singbagi damakta Dr. N Ranjit Singh MBBS DMB DSC na sagolsen khudingi nungthil gi pung amadagina numidang wairam pung taruk phawba layeng gadori aduga diabetes ki lamda thoidokna khang hairaba general physician Dr. Rohit Tika MBBS MD na Jumsa Kaisa Kudingi Nungthil gi pung ani dagi numidang wairam pung taruk phawba layeng gadori adomgi kudong chaba matungina mobile number 9612167161 number asida mangjongna na booking tobina naba Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba healthcare pharmacy gi magi dagi khangalakli Nungairaba Pao Mahiroi singi damak Silcharda afaba PG ama thaurang tawduna leire Athokpam Boys PG na larik laisu pabagi kudong saba chaba thakpa amasung laifam gi kudong saba kudingmak pizari single room double room loinana free wifi water purifier gi kudong saba su thamjari PG asigi mapusu maitaini Silchar Sonai Road ki Holy Cross ka hek nagnana Syam Sundar Sarani Mizoram Circuit House ki opposite tani Sahar ki Nilkhongbadagi thaptakna main road tagi supna tagi meter chani yangkhai rom tamak changlaga leiri akupa marol gi tamak mobile number 8876410921 natraga 6002537993 number asida pau phawna binaba Athokpam Boys PG gi maigei tagi khanganjari Energy Healing Center Rongpurda computer gi matengna anoba madi ariba anaba singbo computer gi matengna layong khangdokpuna layeng bahosare computer gi matengna makal makagi anaba singi report lokthokpuna haksangi awat machal kaya menkhanaba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layeng bajaragani maruwaina nupigi laina sing watpa angang khawgi laina angang oidaba nupa singi phandi sonbagi laina prostate gland chawthokpa kidney amadi ising marigi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba
ꯈꯨꯇꯥꯡ ꯆꯤꯛꯄ spondylitis ꯐꯩ ꯆꯤꯡꯕ liver amadi ꯆꯥꯈꯥꯎꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ piles ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ tumba ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯣꯔ ꯆꯤꯟꯕꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯨ ꯆꯦꯟꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ side effect amadi ꯏꯗ ꯍꯨ ꯆꯦꯟꯕ toxin ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯏ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯀꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ steam bath ki khudongchaba leijare Silchar Rongpur Part 2 gi Stone Crusher manakta leiriba Energy Healing Center da ngasimak lengsimbiragu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirakna bakhanganjari अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना मणिपुरी ओजा सिंगी मितई मयक की ट्रेनिंग प्रोग्राम हाइला कंदिदसु होदोखरे CBSE ना क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम चाहिदा अनिरक पांथोकदौरी सनक्या राजकुमार कमलजीत लैखिदबगी चाही कुनिथुई सुबनोंगा कुमन पांथोखरे धरती आबा अभियान कैंपेन जिरिबामद मखा चथरे एक्सियम फॉर मिशन माय पाकना थागतखरे भारत की सुबांशु शुक्ला ngasi nungthilda इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दा थुंगलगने अमसुंग अहानबा 6A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट ngarangdagi उचाथल पायनियर क्लब जिरिबाम gi sanabungda hodokre Lakhipur online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare